Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. What is our lesson now? Our lesson now is Madures. Samangken pangajaran bahasa Madura. Ajari sareng Ustadzah Lisa. Sebelum mulai pengajaran, toreh maos doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mulai pengajaran situng lingkungan keluarga. Ki pengajaran situng lingkungan keluarga. Pembahasan terakhir apresiasi sastra. Bekna ajar pon apa? Nyebutagi gambar pasorop sareng bek-tebegen. Bekna nyebutagi sebeda dalam gambar pasorop sarang bek-tebegen. Jadi bekna soro nebek sebeda gambar, ampun beda gambar pas soro tebek. Nika pon apa saya maksud? Nika main bek-tebegen yang ki apresiasi sastra. Ustadzah ulangi. Nyebutagi gambar pasorop sarang bek-tebegen. Ustadzah andi bek-tebegen saya nomor situng. Toreh maos abareng Ustadzah. Ajem mon atelor are titik-titik. Ajem mon atelor are titik-titik. Are pon apa? Are Senin, are Ahad, napa are Rebu? Punten, sobung sebender. Ini are Ahad, are Senin, otaba are Rebu. Bekna andi pelian. Saya nomor situng. Arempek. Kenapa saya maksud arempek? Nah, tojun ajem nekah arempek. Nah, nekah arempek. Arembi. Arembi nekah bila keben se andi kopeng, biasanya bila keluar anaknya mana arembi. Saya ketelok arempek. Arempek nekah kenapa Ustadzah? Arempek nekah diskusi. Bila beda masalah, bekna bisa arempek sareng kancana supaya nemu solusi. Jadi si Kak Dima jawab benar. Ajem mon atelor are. Are pun apa? Arempek, arembi apa arempek? Nika bek-tebagan yang ki si Kak Dima. Arempek. Tojun arempek. Ajem mon atelor arempek. Soal nomor 2. Buka pateng kapi. Totop abernah celeng. Bila buka, dibuka pateng kapi. Pateng nekah bisa ngatelah. Bila totop abernah celeng. Apa sih maksud? Karena otaba kopeng, socah otaba mata, geriki. Coba abas telok gambar panekah saya maksud buka pateng kapi totop aberna celeng. Saya Kak Dima. Kopeng bila buka napa pateng kapi totop aberna celeng. Soca bila bekna muka mata bekna bisa ngatela banyak. Tapi bila totop biasanya bekna tak bisa ngatelah, tapi aberna celeng. Keriki, neka keriki. Muka keriki ini tak buka. Napa pateng kapi bila totop keriki ini aberna celeng.
Punten, sekak di masih bener. Soca engki socah neka bila bekna muka socana pateng kapi. Bila tutup aberna celang. Nomor telok. Mon ketok sajen tengki. Engki paneka titik-titik. Ketok neka ketok napa usah ada kunteng. Ketok neka. Beda dua pelean. Saya nomor situng pelena calana. Coba calana lancung. Bila ketok tapi calana pendek. Abes jadi calanan abe beda bebe pas semakin sajen tengki. Jadi bila bena yang kui katela. Nis. Pokang katela. Mon ngakui calana lancung tak katela. Jadi mon ketok calanana sajen tengki. Pilihan saya kedua, beda kak bungkaan. Kak bungkaan neka benih ketok, tapi poker. Nah, bila kak bungkaan poker, biasanya sajen mabe. Sekak di masih bener, mon ketok sajen tengki. Engki paneka calana. Oke. Nomor 4. Ni keni tauhnya ronin. Engki paneka titik-titik. Ni keni tauhnya ronin. Nyaronin neka apa? Nyaronin neka orang saya main alat musik saronin. Biasanya amonnya nying neka saronin. Ni keni tauhnya ronin engki paneka. Gemper nomor situng, sape. Napa sape bisa nyeronin, amun nying. Kedua, ajem. Katelo, rengi. Sekak di masih nih keni tau nyeronin. Rengi, bener. Jadi, rengi nih kan. Oke, ben keni. Tahu nyaronin. Jadi bila bederengi biasa namanya nying. Nah, neka umpama aki nih keni tahu nyaronin. Nomor 5. Acicir benih bilis. Apolong benih lebun. Iya Arya titik-titik. Acicir neka pun apa ustada? Biasanya along polong. Kan biasanya masih alang polong neka bilis. Tapi neka acicir benih bilis. Neka acicir. Apolong benih lebun. Lebun neka sarang. Kenengana. Biasanya kenengana mano. Otabena gereh lebun. Lebah juga nanti lebun. Saya nomor situng cuko. Neka cuko na cicir. Napa cuko saya cicir? Tapi bila apolong benih lebun. Saya nomor 2. Ales. Abes. Ales neka rambutnya acicir. Tapi neka benih bilis. Bila apolong benih lebun. Pilihan saya ketelok. Keper. Nah, neka kepera apolong. Tapi benih bilis. Acicir. Kepera acicir tapi benih bilis. Tapi neka apolong. Tapi juga benih lebun. Neka benih lebun. Seka ini masih bener. Ales. Engki. Neka. Ampun acicir. Nomor 6. Mon teku tabukna pasca loncaan. Teku tabukna pas alonca. Kira-kira pun apa? Gemper saya nomor tung. Lesong ben kentong.
Neka seanyama lesong, neka seanyama gentong. Abes bede epu dua epu perpaan ngano beres. Napa? Notoh beres. Neka notoh beres. Nah, neku tabun lesong betoh notoh beres sejak loncaan dalam gentong. Napa mau teguk tabun pasca loncaan neka lesong ben gentong? Otabe gambar kedua. Sapo ben rok serok. Neka sapo neka rok serok. Abes neka berdua nak kanak nekuk sapo situngan nekuk rok serok. Pada nekuk tabun sapo ben rok serok. Tapi napa bila ngangkui po sapo berdesi aloncak? Sobung. Tetapi kenapa saya maksud mau tekuk tabut pasca loncaan? Lesong ben gentong. Nomor petok. Bengona bunter. Lakona epak tempak. Iya area titik-titik. Bunter. Nomor situng. Eliana ban. Bentuknya bunter. Napa ban tempak? Kedua gambar bengona bunter. Jeruk. Napa jeruk lakon epak tempak? Gambar senama telok. Ebal. Lakona apa epak tempak? Coba sekak lima bengona bunter lakon epak tempak. Ebal. Masa mon kakana nek tempak? Nomor belu. Ni keni abernah merah. Lakonah manangis oreng. Iya area titik-titik. Ni keni abernah merah. Lakonah menangis oreng. Kira-kira pun apa yang ki? Capi? Bebeng merah? Semangkah. Kira-kira seka dimah sini kini aberna merah lakona menangis oreng. Bekna menekuk capi. Misalnya ada capi. Petis. Nangis enggak? Nangis. Bebeng merah neka bila kening kamata biasanya peti. Pas biasanya orang keluar air mata. Nah, bila bekna ada semangka, nah neka kan semangka berwarna merah. Nah, apa bekna nangis mana ada semangka? Coba sekak dimas ini kini berwarna merah lakona menangis orang. Capi nih kini lakona menangis orang. Juga bila bekna jawab bebeng merah, betul. Berdua pilihan. Beng merah neka juga nih keni aberna merah. Lakona juga menangis orang. Jadi beda dua jawaban. Bekna bisa jawab capi, bisa jawab bebeng merah. Nomor sanga. Kakanan kalemah. Kakacer kalemah. Iya area titik-titik. Kanan bedelemak. Kacer kiri bedelemak. Kenapa? Nika bede gambar karena kopeng. Bede kanan, bede kacer. Tapi kun situng. Kanan situng, kacer situng. Napa karena saya maksud? Nah, gambar socah. Bede kanan ban kacer. Tapi bekna mabes. Bede socana bede lemak. Saya kanan ban kacer. Punten. Saya katelok keriki. Kakanan ke lemah. Tung 2, telok 4, lemak. Keriki bede lemak. Kakacer bede lemak. Tung 2, telok 4, lemak. Jadi sekak ini masih maksud karena socah napa keriki? Keriki. Nah, kanan bede lemak, kacer bede lemak. Nomor 10.
Argena larang, argena mode, pakun etete, iya area titik-titik. Argenaria artinya harga, larang, mahal. Argena mode, argena murah, pakun etete, etete ini kan diinjak. Apa saya maksud? Sandal, sepatu, sandal ban sepatu neka na andi arge 1 juta, 2 juta, akun etete. Sandal ban sepatu. Seka telok, calana. Napa calana etete bila yang kui? Seka dia masih pendel. Sandal, engki pendel laras. Sandal neka argena seberempa apapun etete. Sepatu juga engki. Sepatu pada sarang sandal pakun etete. Nah, andi sandal ban sepatu, angkuina pakun etete. Jadi ada 2 jawaban. Nah, bisa milih sandal, bisa milih sepatu. Semangken buka buku bahasa Madura kaca 12 sampai 14. Kaca 12 nyebutaki gambar pasorop sarang bebegen. Nomor hitung sampai nomor 5. Kaca 13 sampai nomor 5. Kaca 14, kalaban tepak nomor hitung sampai nomor 5. Bebena, tore kebai bebegen de 2 pas tanya aki ke kanca sabangkunah. Nekah tak usah lakonin. Oke, usah kebai bebegen bekna kun alakonin nekah lemak benekah lemak. Oke, ampun lastare sarang ustada jelasaki moga-moga bekna seneng, bekna bisa nepek samangken bekna lakoni engki sebelum akhiri pengajaran toreh maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.